شر و نقاش لسر بندا چاره یا دستور ترکیه نه. او دستور د سردما کودتای هاتیه نویساندن. او دستور 100 ساله ماف کردان یک به یک دخوبن پید که و اعتراف به کرد نتوا کرد به زمان کردی به هیچ رنگکی نکد. خالا چاره بو چی؟ جبر خالا چاره یا دستور ترکیه تکزیت کتن لسر هر سی خالن پیشین. خالا سه یا دستور ترکیه جخت لسر یک زمانی و یک نتویه ترکیات کد. آنکو لترکیه تن زمان ترکی و نتوات ترکیه. بحث آلای ترکیه هر وها کمار ترکیات کد. خالا چاره جبر چه به تایبتی هودا پار دبیج دوید خالا چاره بهتا گوهارتن. جبر کو اف خالا چاره دبیجیتن به هیچ رنگ که نابیتن اف سی خالین هنه به نگوهارتن. اگر خالا چاره یا دستور ترکیه حتی هموار کرن رود بیتن. لسر هموار کرنا بندن یک و دو و سه ین دستور ترکیه کو چار هند بندن هری گرنگن ده دستور ترکیه دو نوکجی اردوغان دا خوازا نویساندنا دستور که سویل و دموکرات لی ترکیه کد. بی گوهرتنا خالا چاران دستورک دبیت دستورک سویل و دموکرات؟ گرنگیا و چیه اگر خالا چاران وکی خوب مینیتن دستور بهت هموار کردن؟ ده دیروکا ترکیه دا زیادتری 20 جاره یا دستور ترکیه ده هتا گوهرترن. هز 20 جاران جی بو یک جاره جی دان پیدان به ماف و زمان و نتوا کرد و نتوا و اولندیل ترکیه نهاتیه کرن. تک زمان، تک آلا و تک نتوا و کمارا ترکیه. لسروی مجاره و جخت و گوتنین هدا پاره به تایبتی دویدم میدا دبیجن دوی خالا چاره بهت هموار کردن. آیا اول نیاز پاکیه بوچی اگر اف خالا نهیتا گوهرتن دستور گوهرتن آوی دستوری نبیده دستوره که سویل و دموکرات جه صدقی زیلان مافناز و پارێزەر جه آمده دپرسم. هجای صدقی تو بخیرات یا کردستان 24 خالا چاره جبوده سالات بویه دبیجن به هیچ رنگ یکی دروجه مده هموار کرناوه تنه لی او دستور اردوغان جه دبیجید دستوره که سویل و دموکرات بی هموار کرنا بنده چاره یا دستور ترکیه امکانه؟ بله چند جار و آنی زمین 20 جار daha زیاده قانون اساسی ترکیه دستور دا گوهرتنه که نیوجود چه بونه فقط سراسر وقت عثمانی دا قانون اساسی هبو دستوره که 21 دا مجلس آنکره او قانون اساسی نو چکر 24 دا او قانون اساسی 21 ilga kır, iptal kırın, batal kırın, kanun esası nu. Zaten mesele Kürdistan'ı Kurdan 24 dest bekir. İnkara Kürdistan, o milleta Kürt, zamanı Kürdi, sala 24 dest bekir. Vakta o inkar dest bekir, mesele Şeyh Said Efendi, o mesele Serhildana Pirani sebep evet zaten. Pişti 1960 hunzanın 61 kanun esası nu çekirin. Haştiyu disa Kenan Paşa vakta hunzanın 12 iloni derbe ki askeri Türkiye çe bu pişti 2 sal şunda kanun esası nu çekir. Ev tiştek münakaşa dikin ana haştiyu diyor yani kanun esası evet. Çar halin yani Hüdapar veya Kürt seraser siyasete Kürt seraser van maddeyan bırak ev hemberi van nine yani mesela devletteki hukuki kes hemberi ve tişteki nav devletteki demokrat fakat tişteki Kürdan inkardı ki sadece Türk nasdaki, Türkiye zamanı Türkiye nasdaki ev kemasiye gerek Kürdan nasbıki zamanı Kürdiz nasbıki. Başa hecaya sıkızilan. Buçi hamuarkirin, buçi hamuarkirin ben da çaraya desturi Türkiye jibu Kürt netava u Kürt zamanan le Türkiye giringe. Tişteki ne hukukiye yani gor hukuka navnetevi, gor hukuka khazai ilahi tişteki batala yani debe guhartına van se maddeyan kes nikare teklif bike. Evya yani vakta ku salahiyeta meclisi heye vakta ku karın kanuni esası nu bike kari seraser guhartın çebike karı beje ez nuda kanuni sistema Türkiye guhartın çebike her tiş karı bikin.
gelzi ev salahiyete wî hene. Yani ev bersiva gelê Kurdistanê nade. Bersiva gelê Türkiye seraser jî nade. Ne demokratik e. Tiştekî wisa ne demokratik e. Ana ideolojik Kemalizmê ki ew bi Atatürkçilik nav dikin. Eviya tengasiye yani devleteke ana ideolojik e Türkiye. Caran em dibêjin yani xudê nas nake, milleta Kurd nas nake, huquqa navnetewî nas nake, şerefa insaniyetê nas nake, gerek guhartin çêbe. Yani em karim Başa guhartinên ku Kurd komünist dixwazin. dawiye. Zêdetirî 30 milyon Kurdan li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hene. Vaya 100 sal e li jêr vê destûra di serdemê kûdetayê hatiye nivîsandin. Zulm û stem li Kurdan dihête kirin. Tu zanî hêjî di van rojan da tenê ji ber axiftina zimanê Kurdî Kurd dihêne kuştin. Axiftina bi zimanê Kurdî qedexeye, xandin rêpê nedaye qedexeye. Aslında اعتراف kirin bi neteweyekê din li Tirkiye ev jî netewa Kurd e zêdetirî 30 milyon kesana qedexeye. Eger Tirkiye dihêtin behsê nehêlana kêşeyên xwe yên bingehîn diket li Tirkiye bê اعترافê bi neteweyekê ew qas mezin biketin. İmkan tê daye? Xuşka min yani ew kanûnê esasî ew rejima Tirkiye zî bersiva me nade. Daxwazê me ew e me nas bike, zimanê me nas bike, axa me bi navê wî yani bi Kurdistanê navê Kurdistanê nas bike. Çima naçe serî yani Tirkiye guhartin çêbe çê nebe. Em wana dixwazin. Bavê kalê me Şeyh Said Efendî ra hemberê Ankarê Kemalizmê şer kirine. Kalê me qebûl nekiriye. Bavê me ev qebûl nekiriye. Ez qebûl nakim. Zarûyê min jî qebûl nakin. Bu pênc nesil em qebûl nakin. Em henin. Zimanê me hene. Çanda me zî heye. Çawa yani naçe serî yani projeyê Türkiye ji bo ke Kurdan asimîle bike, zimanê wan asimîle bike. Heta cîkî serkeftine. Fakat vê qonaqê şûn da mümkün nine. Yani nikare ana Kurdistana azad, Kurdistana rojava emzi yani bi hejmara me nîvî Türkiye Kurdun. Nîv asimîle bûne, nîv asimîle nebûne. Evî ke asimîle bûne zî hîdî xwe nas dikin. Eger zaman bir bikerzî mîna Cezayirê, mîna Hindistanê, mîna devletê din. Yani êwan zî dagirkerê wan hebû, Fransa hebû, İngîlistan hebû. Fakat dawî Tamam. Azadiya xwe dest Qîzilan mijar hatiye yek alîkirin tamam. Ev guhertina destûrê Tirkiye mijar hatiye yeklakirin û desalat vê yekê dixwaze, şirîkê wê dixwaze. Lê mesela opozisyonê di nav da Kurd tu dizanî yani gotinê xwe yê cuda hene. Lêya dihête merak kirin ev ye. Bey guhdarî kirina Kurdan, bey bicihkirina daxoz û xastek û mafên bingehînên Kurdan di vê destûra ku dê destûreke biryare sivîl û demokrat bîtin. Yani dê civak qebûl bike, dê Kurd vê qebûl bike. Yan jî dê dîsa sepandin hebît, dê dîsa xwe ferskirin hebît. Mesele ev e. Eger kanûnî esasî Türkiye me nas neke, zimanê me nas neke, axa Kurdistan nas neke, em jî wî nas nakin. Gor me meşrû nine geyr meşrû ye. Ana rejima Türkiye me nas nake, em jî wî nas nakin. Em wî nas nakin meşrû nine, gor me meşrû nine. Ew heta me nas bike, em peymanekî hev re imza bikin, ew me girê dide, em wî nas dikin, meşrû dibe gor me. Başa gava tu dibêjî rejima Türkiye dubare bêje, kanûnî esasî wî gava bi destûr desalat me Kurdan nas nake, mafê me bingehîn nade, em jî wan nas nakin, em jî etirafê pê nakin. Bi vê nas nekirinê Kurd çi bi dest dixin? Desalat çi zerarê dike? Zaten zarar tengasî da ye. Ana rewşa Türkiye alî aburî çima qelse. Meseleyi Suriye'de çima tengasî da ye lava dikin, Amerika lava dikin, Esadê re lava dikin, Rusya lava dikin. Meseleyi girêdayê rojava ye. Kurd nebe xwedî maf. Kanûnî esasî Suriye bire Kurdan nas neke ji me re dibin mînaka duyemîn. Kurdistana azad kanûnî esasî Iraqê herîmê Kurdistanê nas kir ji bo wan qiyamet bû. Du car ve qiyameta duyemîn zî rabe dibê em nikarin mafî Kurdan nedin. Zaten kanûnî esasî Türkiye sadece me Kurdan inkar nake, Xwedê inkar dike. Ayetê Xwedê inkar dike. Yani Türk hene têda
Türkiye heye zaman o Atatürk heye se kelime heye Xudê tüneye, besmele tüneye, Kur'an-ı Pirûz ra hürmet tüneye, dini İslami ra hürmet tüneye. O çanda ve milletiye. Türk dibe, Arap dibe, Kürt dibe, Çerkez dibe. Yani kanuni esası Xudê ne nase. Bele. Êje Sidqî Zîlan, mafnas û parêzer ji Amedê gelek spas, tu bi xêr hatî.